Na bokoch tižňovníka môž prečítať tekst zo schádzky predstavníkov Nacionálneho sovitu Rusnácoch so s predstavníkami vydavateľných Jiří Klet a u rubriky Našo mesta medzi veľima vistkami zaznačený zvit zo schádzky Skupštiny opštiny Kula i aktuálnosti zo Žabeljskej opštiny. Duhovni život prinoši vistku o tim jak preslavene šveto narodzenja Isusa Hrista u Keresturskej parohiji, ktorá še rovna po grigorijanskim kalendare, a tu i vistki jak dočekani Svjati Mikolaj u drugih parohijoh našej eparhiji. Ekonomija ponuka zakončujući napis o turističnim potencijalu ruskog Kerestura, a kultura i prosvita piše o kračunskim koncertu u ruskim Keresture, o aktualnostoh z osnovnej školi Petro Kuzmjak i o označovanju dnjoh Mikoli M. Kočiša u Đurđove. Na tih bokoh mož prečitati i temu o literaturnim jaziku. U rubriki Ljud za rok i život predstavena Blanka Bodnarčuk-Čordaš z ruskog Kerestura, a tu i nove predloženje feljtonu Privredni život Rusnacoh autora Mirona Žiroša. Na bokoh sportskej rubriki ponuknuti treci polčas, ktorý pošveceni biciklistovi Bojanovi Sivčovi zo Skuli. Dodatok u tim čišlje literaturne slovo, a na koncu novinoh Horuci Tepši. Z nahodi novoročnih švetoh, jak darunok čitačom, tu i murovi kalendar, šlidujuce číslo novinoh vidze 10. januara.